Thwei Baïar Cluster Level Federation kepada keseng kapakmi ek village organization jung ki self help group hapo ka jinglam khamat jung ba coming star dengan cluster coordinator Noston block kumsi bentaban Rakhe le kemen ke Sngi Laitluid jung kari India menta ke Sngi la penong pre Independence Day celebration ya ketika Sngi la sedang ban Rakhe dak Baïar rally ne do na Indo Stadium Noston berlapan kut no dak jinglang pai ba ka belengkot hamoyong lum sentiu hak te jingalang ubak CP mokon ADC ke West Kasil District lolong kumukong san harngat ke jing dan lang ubak Dennis Paryong saudara Khusnam mauyong lum sentiu bat ki ki officer bat kum kadak jong ke jing Rakhe ukong san ulayo ban penher ke lama lairong jong keri India hak te Sngi layo ruban ai ki Khusnam paper ki village organization bat ki self help group namar ke jing minor jong ki hakikam bat ke jing treshtam kad hadu biklayo ban khe yu so bathyang bat kiti ki kinhun ki balayo priang yi Khusnam ki kentho bi ka mau pen VO nong stoin ka nangku shaprang self help group nong pendeng ka serwat ki mau jam VO pendeng lawar ka menjur lang self help group them yo new nong stoin bat ki wei kali celebration ki amar di VO dan man SLF kali ka ba perkan mau yang ini kuno ba ये करी बकुनो बन ये करी बकुनो kita akan mat ke सरकार सरकार ini ban ya percuma kuno ban ye ban ya teli ada upai baru yo ada lima ban yo ika gilai yo ini ada nomor lagi ya teli kadi ini jadi teli bagi dalam hasno atau ye rasa bakum tak terjadi lalu kita nak keren buat segera bagi pang marba ket dan ki ini bentuk bio kebentar jumpi nam dia nak kata kebentar jum kalau kami nak kebentar jum ka nasama nak kebentar jum teman kami nak kata kini bandung bandang bangsa dia krop ban pijor ban pungkup ban pensong bensai kebentar jumpi ke kampe ke khamyar ban di bentar ke bamut ba pidon pi ke bor paro koi ke ba pila ule ini to man penting di pidon ke bor ban ye ini ke bor ba kham ke pan ke ba pidon kumki kumki ke pidon ke ba ni sebenarnya nak kami hamnya dalam kumpi. Fiton madon filon keba nimla banyo. Tengah ini jero ipi lembar ba. Nada filong kumne pi trek ni dan yo kes mo idon kumne. Kadai ke bor ba keba pi beni ba pila bandai ni namba ke bor ba pidan. Na trai dei ban aibo ke bor ba. Idon kumne jumda. Kimi jaga ni kot ki patrilineal system ini kan matrilineal bobor bagi ship yang kerja na kekli sigi parti ship yang kerja lupa but kini ka practice ni ka culture ka compare dengan parti itu ni tadi pa idam sebagai parti itu but kini ka I was sure if he long to be ban penfli ban club ya ke ye ke 7p ya ke shino ko 1000p what kan nak terdaw kadang ka konsep ko women empowerment kuno kan but I was sure it but how can you women empowerment kadang ni ka scheme yo pi enara